i pozdrav svima, dobrodošli u moj video. Danas igram ovo One Armed Robber, tako zove igrica i cilj mi je da opljačkam muzej. Možete ovdje izabrati neke mape. Idemo start game. Ovo je muzej. I treba mi šarocigar. Sparavio sam šarocigar. Šaraparavizerigar. I šta možemo ovako? Ne. Ja. Ja mislim da ovo nije niko dosad snimao, ali potražit ću na YouTube. Znači on je profesionalac. Meni se učini da je ono neka, ali nije niko. Nič. Kozmetike. Pravi profesionalci. Još malo. Ой, точно! Ой. Что?
Malo još. Tu! Ima još ovih boksova. Nemoguće. Dobro znam gdje su. Sam zaključio. Ovo će biti moguće. Uj! Imam samo 18 metaka. Znači, gdje je to ovdje? To je ovdje. Što je ovdje? Joj, ubit će me. Ovo, jo, jest. Ne. Je. Nemam 0 metaka. Ovo je jako napet. Ne. Kako zaključana kad su već otvorene? Sam siguran 100%. Ne! Nećete vi mene ubijati. Okej, dobro. Ne tu, ovo. Ćao. Neće. Kad čujem ovu muziku, znam da su došli. Zatvori! Samo 3. Ubio sam 250. Policija. Treba mi ključ. Dobro, prvo ovo, pa onda ključ. Bio sam blizu.
Ne znam koliko ima ovih svi profesionalci. Što jedno podarujemo. Isključio sam. Uj, treba će im ključ, ali tamo je negdje 100%. Tamo. Ja sam se... To... Sam siguran. Neš. Ovdje policaja, ali ja... To je samo ovo, brate. Gdje? Iza, aha. I di će oni što ne može ti ni ubiti. Ne mereš proć. Ajme izi ono.
Ono easy. Evo. Koju će mapu izabrati? Nemoguće ih opet. Evo, izgleda kao lijepa kuća neka. Čeli, ja mogu u apartman, valjda mi je tako. Ne mogu. Uz metke. Tamo. Ovdje. Još zaključan sam. Izlazi. Šum. Ja mi... Odakle on dolazi? Nema ikoga. Imaj. A, gdje ćeš to?
kad se ovo završi, još jedan i to je to. Ne, nema metaka! Nema metaka! Morat ću ovo. Evo. Kako? Nemoguće ovo. Nemoguće. Nemoguće ovo. Vidio sam da može multiplayer, tako da ne znam kako može multiplayer. Možda sad niko ne igra. Možda su zaboravili za ovu igricu. Eto ljudi, to je to od ove klipa i čao!